Hürmetli ruhtaşlar, buna biz 10 yöneliştele ödülden derslerimizi tamamladık. Hem ben sağ bu bir uğraşlı gelip saklatı bileyim. Çünkü çok tüklen fikirli ruhtaşları yılgayını. Ben onların fikirlerini tanıp, kıladı bulturdum. Hep kayı bir derlet hatta yazıp kalgandır bileyim. Ben özüm mesela yazıp aldım. Buna ilk tevde yönelişten başlayıp, Tol uydarın yaşarını ben görmekte salhın. Aygül atanı var deyip tüplü sığış yahadı. Hem o gabeli başkar o yolları da üretti. Bana için o kimge müracaat etirdi. Bütünde hatta Türkiye'de cevap da koydu. Çünkü cevap başkanı mı ağaçlar oturdu işi başkanı. Üsüntüler de koydan alırga. Bir şey etip oturtturga hem başka şunda kengeçler alırga mümkün değil. İkincisi yetirlerdi aldığında kuyruğuna kırptık bulunur. Buna bu yönelişteler kıymetli fikirler edildi. Bunda parası hep kılgan kartlarga, ballarga yardım ediyor yönelişinde. Hileşi vardı. Hem bugünkü günde benim halkımın arasında parası hep kılgan kartlarga hem ballarga şunday otagatsa şeyler satılıyken ballarsa yıl münasebet toplanıp kileyken bir küp makallarımız da etileyken demek biz barlar Ural Batar epasından tağilmetlerin devam ettik degan söz. Üçüncü yönelişinin il öncehid yaşarıp yerde kıymakta. Ve bu bir kılık hileşi buldu bunda Zülfiye halı sığış yahadı. Edgene olgan maddi yardımda durga hadap, bizim halkçılar etti, durga hadap rahmet etti. Hem şunday hağımda yahadı ben. Maddi baylık, bana ruhi baylık, o kişiler bir bütün teşkil etti. Hem maddi baylık, orta varganhan ruhi baylığı terbiye ahırı. Çünkü yardım eticiler, ruh yaktan baylar, maddi baylıkları samalı. Hem şunda kişiler yardım etten. Çünkü ben onların tübühü bilen, benim tübühünde başka halk arasında, başka tegitleri, kızları arasında bir tilge alıp hüyerlik, hem arasında maddi baylıkları bulgan tuğanlarımız var. Eğer de burasında kıymetli yönelişte iş başlaganmı iken, ular bize ağzıda maddi yaktan itergis yahayken, biz halkımız için tağla tuğrak isteyebiliriz. Çünkü bir yolu eğitip ite, bu aktirme, milli medeni üzeri, o devlet organı değil, devlet kararlarındağı uyuşma değil, fakat halka verene hem ödemedin tülevhin başkarılgan işimiz menekinde yaşaydı. Arkadan yakşanın iskene o bulur, yamanın iskene o bulur. Bu yönelişte bizim kütten şağıllangan, oyuk oğullar bilen işlegen, sığıştarı bulgan profesörümüz Güzel Yıldad var. Sığış yahadı büyük motor fikirler etti ol. Hem adam şunday fikirlerine itibar ettirge gerek. Dindegine yönelişte bulmahın, dindegine kıyık yolga basmahın, kişi en elik üden ağlap alırga değil. En elik üdenin eski dünyahın baykarga değil. Eğer de kişi üde ağlamaha adı bir nisikte turay yolga batırıp olmayı. Şunun için dindegir angay yönelişte işi sevdikten bir kişinin üdeminen şahsen işlerge değişti. Hem onunla yüzleşip, motor edip, iş bağırında inip, bugün dünyahın baykap, başında yakınlık kurup işlemeye, düğün dur zaldarga kalıkta yiyip, şunda düğün leksiyalar yiyip, ben elleri dur fayda işleye almaydı.
Артабан ил күрергә сыктым мен. Жер кошман түгелмен. Яшәй торган илем бар. Илгә етем түгелмен. Менә был юнәлештә бик матур булды. Чит илдәрдә яшәгән милләттәшләребез чыгыш яһаны. Хатта Чехословакиянан Миләүшә Һылыу хатта язып ебәрде. Ул хатын интернет селтәрләрендә табырга мөмкин. Укыгыз, чөнки ул бик зур анализ яһаган. Башкорт халкының чит илдәргә нинди сәбәпләр белән чыгуы, касан күбрәк сыккан, касан әҙләп кенә сыккан, һәм чит илдәрдә улар нинди шарттарда яшәгән. Шул хаҡта яҙган. Һәм ғөмүмән чит илдәге беҙҙең милләттәштәребеҙ барыһы ла бер фекер әйтте. Ысынлап та ата-әсәһеҙ генә түгел, илһеҙ ҡалыу да етерлек. Һәм мөмкин булыу менән беҙ әлбиттә тыуған илебеҙгә ҡайтырбыҙ, сөнки тыуған илдә йәшәгән саҡта иғтибар итмәгән бәләкәй генә нәмәне лә, хатта мәтрүшкә еттерелә, әрен еттерелә, шул тиклем һағындыра, ул беҙҙә һағыныу тойғоһо нишләп көслө икән ул тип уйлап ҡуябыҙ ҡайһы саҡта. Әлдә хәҙер интернет бар, үҙебеҙҙең ергә тыңлайбыҙ, алдыбыҙға мәтрүшкә сәйе ҡушып, ҡуйып, үҙебеҙҙең моңдо тыңлап әгәрәк күңел ялы алабыҙ тиңдәр. Бына был йәһәттән дә, әгәр ҙә ошо тапшырыуҙы ҡарап, үҙенә фәһем алған йәштәребеҙ булһа, бик һәйбәт булыр, сөнки анда бик матур кәңәштәр әйтелде. Артабан беҙҙең атамдың хаҡы өсөн, әсәмдең хәтере өсөн тағы ла бер һанайым. Бында Әхмәр Үтәбай, журналист һәм яҙыусы сығыш яһаны, бик матур фекерҙәр әйтте ул. Мына был һүҙҙәрҙе бит инде Урал батыр Шүлгәнгә әйтә. Һәм Әхмәр үҙенең ҡыйыҡ юлға баҫа хатта батҡан еренән тура юлға нисек итеп төшөп китеүе тураһында һөйләне. Һәм шундай фекер әйтеп ҡуйҙы. Һәр кешенең эсендә Ураллыҡ та ята, шүлгәнлек тә ята. Һәм кеше үҙе теләһә шүлгәнлекте еңә. Һәм ошо шүлгәнлек өҫтөнлөк ала башлаған саҡта кеше үҙен ҡулға алырға тейеште. Артабан күккә менер батҡысһыҙ, ерҙе асыр асҡысһыҙ. Бына был беҙҙең ғилем юлы. Ғалимдарыбыҙ сығыш яһаны. Бик матур сығыш яһандар. Ысынлап та бөгөнгө көндәге бик күп ғилми тармаҡтар элек-электән Урал батыр эпосында әйтелгәнлеген, тик эпоста ныҡ иғтибар менән уҡырға кәрәклеген әйтеп киттеләр. Һәм Зилия Шәрипова Һылыу әйтте. Урал батырҙа хатта ныҡлап иғтибар менән уҡыһам, өҫтә генә ята бөтә фекер. Тик иғтибар ғына кәрәк. Һәм шул өҫтә генә ятҡан фекерҙе эләктереп алып, беҙгә тәрән итеп ебәреп эшләргә кәрәк тине үҙенең. Бик матур итеп төшөргән фильмында ул астрономия менән шөғөлләнә һәм Урал батыр эпосындағы йондоҙлыҡтар донъяһы күрһәтте беҙгә. Хәҙер тағы бер фекерҙе әйтеп китәм. Бында төп сығыш яһаусыбыҙ беҙҙең докладсыбыҙ Айһылыу. Ул бик әлбиттә ғорур. Benim isimim Ural Batır eposunda var деп шатлығында білдіріп алды. Ол мәтені элегеліктен халықта көңіл күйінен үсетіп отырған урын болған. Bütün халықтарға ла бар ұндайды. Һәм қайғы халықта нендей көңіл күйінен үсетіп отырған урындар барлығын әйтіп кетті. Башқұрт халқында ол тау деймі. Сынап та бігін етісті, хата Урал таудары, Жанған тау, Жаман тау, Қырқты тау тілге алынады дейді. Шул таудар тілге алынғанға тиклем ұр, бізге Құт тауы тілге алынды. Һәм ортаман мұна бұл Құт тауы турасында фекер дауам етмей,
Lakin şunaha var. Kut degan düşünce bizim halkımızda her tarafta tilge alındı. Kut degan düşünce bilen nakal derdik ko'p. Akıl üretüler ko'p. Hem mana şu Ural Batır epesinde tilge alıngan kut tauının devamı bizim halk icadında. Hem benim bulmuşumuzda bizim yaşayışımızda hemen devam eder. Hem ısınıp da biz halkımızga mana şu kutumuzu qaytarga tiyiştir bugün. Bizim halkımız kutlu bulgan, kut tavlı bulgan. Tamam, yaxşılıkka yaxşılık kıla turgan yo'li var. Bunda fikir ayrılıkları kelip sıkılanı, lakin ödegi tыңlar haga bitahında bunda bütün oku yönelişlerin hilemeyin. Ödüm yaxşı bulgan hile nasarlık işlemeyde dini galim Hazım hem bir tabak fikir aytdı bizim okusu Liliya Halova. Ben tağday işinip turgan yamanlıkta ve yaxşılıkla tengdim. Hem бүгінгі күнде өзімді осы түсіме қыланам. Ben yamanlıkka karşı тұрарлық, yamanlıkka yamanlık işlerlik benim resurslarım yok. Ben fakat yaxşılık buna geldim. Bu da bir motor fikir hem sınıfta özü deşilip yengenin hem бүгінгі күнде oğa münasebette tüm deşilip eden elbette işte bulayın doldurulu halder hilep benim de kovanasın kurhatıp bedele saklandırıp koydu. Onu itigen kegeş alıp yürüdü, kesene kesi itigen kegeş verip yürüdü. Buna bu yöneliştedir. Kupten şeydir. Elbette Ural Batır episi boyunca iş bugün kupten başlandı. Dedim ki eğitim şu mesela dedim biyolog alim ballarına daha dikkat bırakayım iken sakta Ural Batır episini mekteplerde okuturga kirageli. Onda ilk malifeti, ilk gitmeli gilim deydi kızıktıra turgayını beni hem Damir Valiyev'de felsefe yoluna diverdi Ural Batır epesindeki felsefeti. Şundan biz Kamil Urazayev'de Ural Batır epesindeki fikirler bilen, cihan bilen, yer hem yer altının bir tulkında yaşayanların bilen kızıkındırıp tamıl doktorluk disertasyon yaklap koydu. Şulay tağı bir biyolog itteşke Tağlar sırrı turahında hilendik. Şu ayette bizim Ural Batır, bizim aileler, bizim mühitte köpten yaşap bilen, hem üniversiteler mektebi asıdır. Nasıl oluydu kişilerge olurlarsa münasebet olur. Üdübün tecrübelidir, üdübün akıllılıdır. Belediyelerge bir turahında. Dur, maksat koyup iş başlanır. Ben benim turmuş sabahlarında da Ural Batır epesi badiğinden yaptık. Ben hatta turmuş sabahlarına program ötüzüden sakta bir faydan, bir milletlerle yok, bir kişilerle münabıdı hizmet yok. Kimde edrak kimden akıl alırga degen belki ilgilenmeleri yok. Lakin halk devleti jurnalistinde işleyen iktişler var ile ular fakat ilmi tekşirilmeden bulgan hem takdim bile etken. Mektepte halk devleti jurnalistinde işlerge taraf. Elbise işlerge. Sen ben gimnaziyalar direktör, ben ilmi işler boyunca yardımcım oğlum İlgizar Burakay, biz ultırlıkta program tüzerge bulduk. Hem şu programının halk pedagogiyasının negizinde biz Ural Batır episini halırga bulduk. Lakin Ural Batır episi şol dedim yerip sıkkıhı baylık bunda. Kayhı bir işinden başarıga bilmedik. Bizge kontrol programı taraf. Hem biz
халық мәкалдәренә нигезләндек. Ләкин Урал батыр эпосларны төп тәгълиматы Урал батыр эпосына алдык. Шулай итеп безнең тормыш сабактары дигән предмет, беренчедән алып 10 класска язылган предмет, ул тормыш сабактары дип аталды һәм Урал батыр эпосына нигезләнде. Ләкин нигезләнде генә, тотыш Урал батыр эпосын ничек итеп өйрәтергә? Һәр кешегә, һәр балага аны әкият итеп кенә укымаска кирәк дигән фикер һаман бездә кала килде. Шуңа менә Өфлә Акфирма үзәге нигезендә Өләсәйгәр мәктәбе төзү фикерен әйткәннәр Шабрахманга. Шунда әйттем. Әгәр Өләсәйгәр мәктәбенең юнәлеше бәләкәй балаларны тәрбияләүдә булып, һәм һәр өләсәй үзенең җыянын ияртеп, балалар бакчасына килеп, шунда бер көн бүлеп, әйтик, шәмбе көн бер Гөлсара Шамиловна бик ихлас тотынды. Шунда бер башкорт мөхите булдырайык. Чөнки безнең өләсәйләребез үзгәреләле, хәзер телде онытып бара, өләсәйләр өчен дә кирәк була, һәм балалар өчен дә. Һәм ошо эш башланды. Рәхмәт. 40 балалар бакчасына, шул 13 балалар бакчасы, 221 балалар бакчасы, Баймак районындагы менә Аюкай, Янчаралагы Ләйсән, менә алар бик ихлас тотынды бу эшкә һәм артыгын дәвам итеп түгел. Шулай итеп, иң һуңгы юнәлеш Ямшишманнан һава алып, үлгәндәрне терелтү өчен тулган батырның. Анда бу бик кызыклы юнәлеш булды. Чөнки бында мен төп фикерләрне берне дип уйлыйм. Фәнил Темирьянович Уралның тәгаенләнешен әйтте ул. Без менә җәйләүдә Урал кышкырта, бөтә атрибутларны әйттерәбез. Ләкин Уралның тәгаенләнешен мин балаларга әле Фәнил Темирьянович әйткән аңлатмагайным. Ул Урал кышкырып ди, без ана шул урысыбызга мөрәҗәгать итәбез һәм уны үзебезгә чакырабыз, уны ярдәмгә чакырабыз һәм Урал менән уның рухы менән барып тоташабыз. Бу фикер снапта кыйммәтле фикер һәм җиһанга өндәшү, күмәкләшеп өндәшү зур көчкә ия түгел. Ошонда менә без Урал батыр эпосының юнәлеше менән дә укуларны тамамланык. Һәм хәзер һеҙгә шуны әйткем килә. Урал батыр эпосының башынан абагына тиклем фәкать яҡшылык тураһында һүҙ бара. Һәм шул яҡшылык тураһындағы өйҙөктө бер философ итеп тә ятларға тейешбеҙ. Җәйләүҙә балаларына күмәкләшеп, без яҡшылык өлөшөн ятладык та, ни өсөн яҡшылыҡҡа шул тиклем ныҡ иғтибар ителә. Сөнки яҡшылык эшләһәң, кешегә яҡшылык ҡылһаң, һинең күңел нурҙарың арта, һинең рухың нығый. Һәр кешелә, һәр милләттә рух ныҡлығы була икән, ул ҙур көс. Менә шу яҡшылык эшләү рухи ныҡлыҡтың нигеҙе. Менә әгәр дә балаларыбыҙ да рухи ныҡлығын тәрбиәләйбеҙ тиһәк, уларға иң элек яҡшылык эшләп өйрәтергә кәрәк. Менә шуның өсөн Урал батыр эпосында яҡшылыҡҡа ҙур иғтибар ителгән. Шул унда йәмғиәт ҡоролошо ла бөтөн донъяла иң алдынғы һаналған илдәрҙә йәмғиәт ҡоролошо ул гуманизм, кешелеклелек дигән. Әгәр дә йәмғиәт ҡоролошоның нигеҙендә гуманизм ята икән, кешелеклелек, яҡшылык ята икән, был ил алдынғы илдәрҙән һаналар. Шуның өсөн Урал батыр эпосының мен башта уҡ әйттем бит инде, һәр юлына,
her hübüne degende ihtibarı kurga verer. Tüpter ben onu anlap gitmedi bu küllerde anlamayı degendikten biz bu da Ural Batar'ın ülünün hülünen alıp halkın hürgâsına eken degen kitap çıkardık. Bu kitap hele başlığına çünkü ben o kitapta tutlağımdan hem tağı büyük fikirler oldu. Ural Batar'dağı ayırım obrazlarga toktалырга şuluk Ural Batar'ın batırlığı turahında adam beni her vakit aytıp ketken batırlığı iki jurnalistlerden birisi fizik güç bita neylerdi Yavuz güçlerde jengip yürüyüp yankıda hem ikinci batırlığı onun Udenin yetiştirdiği doğanlığı Galem balıkta yiyip alıp ulanların tegip koyup Udenin hatalarını eğitir. Hem Udenin hatalarını eğitkenden hem ol balıklarına amada kaldırır. Şuğa Ural Batarı obrazından nıklap tuttalıp şuluk vakitte Şengen'de nıklap tuttalıp hem elbette Humay obrazlarının analiz etti. İlk gitmeli vay, ilk gitmeli kamil sıfatlı etip verilgen bu Humay. Şuğa bu kitapına gene tutup kalmam diyelim. Bana men tepte atayım. Çünkü bunda Ural Batar epesin nesip anlarga üyük Ural Batar'dan alıp o şöydükte nesip anlarga, bal edikte nesip anlarga degen anlatma berip ketkenim hem tağa tollandırıp sağarır dep oylayım. Rahmet ihtibar üçün uşunun menen biz büte on yönelişte aldırılgan okudarımızды jumgaklayбыз hem bizde halkta bir fehimli yer var. Kılam degen işte kılıp bulmay, yakınından jorda bulmaha degen yer var. Şunu işte ideyalar, işte neyde proyektler fayda verhele, tışka berip, buna tışka berip sığam degen şirke kelip eten de, eğerler yakınından jorda bulmaha, gidene barı turmuşka aşıra almayın, gambeli başkara almayın. Buna oşu okudardı uyuşturuldu. Her taraftan aktirme, milli medeni üdeginin yardımı oldu. Hatta o tüp rollerini birhil etedi. Hem Fenil Timuryan isminen Reşad Rahmanov'a elbette oşu işte ovağına teklim, ovağı bulmak öyleyim. Oşu işte kütermelep alıp turmuşka sırıda, halka yetirirde dur iş başkardılar. Reşad Rahmanov'ın en yakın yardımcıları hem benim fikirdaşlarım, ruhtaşlarım, Merve Mirsayetova, Gülmüddinova, Tencile Yakup'una Bekbayeva, ular şul teklimlik yardım ettiler. Şunun en tavmına şu men Ural Batar eposuna tefsir yaptığımda güzel Dildanova kalktım. O profesör hem o şul tekim kılıp etti, hatta üstünlerinde bekçi okurga sakırdı beni, hem ödeme fikirmeydi. Bana sığarga gerek. Bal yöneliştim, mutlak turmuşka aşırga gerek degen fikir etti, hem o kanatlandırıp verdi. Haber bütün bu işler başkarılgandan soň halka sığırga gerek. Pandemiya degen Bek Batur isimi Batur bala bek hıp ağrı arkasında biz ısıra salmaydık. Leksiyalar, kurslar uyuştura almaydık. Hem o sorundaydı. Zaman huvuşumundan yaşayan, zamansa yaşayan İlgizar ulumdan yeğenim sorağıl. Buna şu Zoom, o şu YouTube kanalı. Tip üdderle kıvıktılar elbette. Benimle kıvıktır verdiler. Hem o şu dur işte ular başladı.
Бұл іш әйтейік Zoom kanalında yayıldıkta hüyleştikte şunu аударып алып барып YouTube'ға қою түгел. O da тоғартырға кіреді. Артық fikirler kete қайсақта. Анда артық ғыннан артық ұрындарын нық тоғартырға кіреді. Fikirlerді шымартырға кіреді. Мына бір ұсырашабыз да, hüyleşabız da қайтып кетеді. İlgizardan sorağın ol iş bilen bik uzak yıldıklap ultrağa. Şunun için onlarga bik törüstüp rahmet eytem. Hem uşu okuda katnaşıp üzerinin fikrini etken, şu fikrin boy fikirli okusularga rahmetim bik zor. Mınalı eytirme degen Svetlana Halova istartamaktan şu fikrin motor fikri etti ol. Menti ballarımda terbiyelegen sakta Uygun eğitimler, Ural Batır yapısından eğitim kültür eğitim, bütün ikisi terbiye, ya ikisi tehkirite. Ural Batır kadar benim ballarımızın karpataymaktır. Yine okuğun binası YouTube kanalında bütün okulardan tanışırım. Rahmet.